Breaking news, amakuru agezweho mu kipe mukunda yambara ubururu n'umweru. Utuvugana yarangije kuzana rutahizamu w'igikoko w'igikonyozi abareyo bakomeje kugenda bishimira, aho ubona benshi babyegereje umutima hafi mu mihanda yose barimo kuvuga ati Sako Dojo n'umwe mu bakinnyi bazazonga abakeba batitire mu buryo bweruye. Uyu ni umukinnyi ukiri muto cyane, aho imyaka ye tugiye kuyibabwira, details zose zimuranga zose tuzibabwire. Nta handi wabona update atari kuri YOOO 50 TV ndetse no kuri Gikundiro info. Mugende mugereyo mukande like ndetse na subscribe, ubundi tujye tubana mu makuru abagezweho mu rubuga rw'imikino ndetse n'ibindi. Tubahaye ikaze. Ati Sako Dojo n'umwe mu bakinnyi bigaragara neza ko ikipe Sport mbere yuko ijya kureba muri Chapiona ya Benin babanje gushishoza neza 100%. Urabona neza ko abantu bari kugurira ikipe Sport bazi neza iby'umupira, kandi ngo ni company ndetse izwiho gukora utukoryo mu bigenana na Chapiona, aho bivugwa neza ko inakorana n'amakipe abyemeye. Gusa Rayon Sport yo ngo yaba yarabakodesheje mu buryo bw'ibanga rikomeye. Rayon Sport yasinyishije umunyatogo Antonio Atisa Kodojo mu buryo butunguranye cyane, ku buryo abareyo batizeraga neza ibirimo kuvugwa mu itangazamakuru, kubera ko batari bakabonye amafoto agaragaza uyu mukinnyi asinya muri Rayon Sport. Gusa nanone hari amakuru bari barangije gukandagiraho 100%, aho bimenyekaniye twamenye byinshi kuri uyu mukinnyi. Icya mbere ni umukinnyi ufite ubunararibonye mu buryo bukomeye kandi ukiri muto, aho afite imyaka 28, akaba aca ku ruhande. Ashobora no gukina mu kibuga hagati bigendana ngo naho umutoza akeneye kakina. Gusa nanone umusaruro akenshi na kenshi ashobora ngo kubona yaciye ku ruhande, ariko yanakina kuri nomero 9 naho bikagaragara neza ko yaba afite umusaruro mwiza ugereranije n'abandi bakinnyi ba rutahizamu twavuga ko baba babarizwa muri Chapiona mu Rwanda. Amakuru akomeza kuvuga ko Rayon Sport atari gusa ngo yavugishije muri Chapiona, ahubwo ishaka kuzana abakinnyi 3 beza baturuka muri Chapiona ya Benin, ubundi igafungira amaferi hano mu gihugu cy'u Rwanda abandi bakinnyi beza. Bivugwa neza ko Rayon Sport ishobora gusinyisha nabo ngo bakomeje kwirodinga mu buryo bukomeye cyane. Urebye uyu mukinnyi bigaragara neza ko ari umukinnyi w'umutsi ufite imyitozo, kandi mu by'ukuri ni wa wundi rutahizamu koko abareyo baba bakeneye. Gusa nanone afite ikimero kimwe nk'icya Joachim Ojera, nawe wahiriye abareyo bakamukunda kubi kubera ko yakundaga kudutsindira umukeba mu buryo bukomeye. Aha ati Sako Dojo nawe birasa naho ko azabikora, kandi amahirwe 100% abareyo benshi barayamuha kubera buryo ki ajemo mu buryo bwizewe, nta makosa ngarimo, kandi ubwo n'ubuyobozi bw'ikipe Sport nabwo bugaragara neza ko aha bwa mbere na mbere aribwo hakozwe transfer yo hanze itarimo ubucakura n'ubujyange ku bigendana na bamwe mu bakinnyi bigurisha hanini muri Chapiona mu gihugu cy'u Rwanda, aho byakunze kugaragara neza ko hari ubwo binjira mu buryo butemewe cyane, aho mu bigurisha cya mbere mu butangazamakuru. Akora impamvu mubona ikipe Sport isa nkaho yabigize ibanga mu buryo bukomeye, uburyo n'uyu gusinya nta munyamakuru uruzi ibigendana n'aya makuru. Abari bagiye babihwihwisa nabo ntabwo bari bizeye neza ko uyu ati Sako Dojo yasinyira ikipe Sport. Nanone kandi ku rundi ruhande nuko Leandre Onana nawe uvugwa ko yaba azagaruka mu ikipe Sport, abanyamakuru ngo barabibihishwe mu buryo bw'ibanga rikomeye. Nawe ngaje bishoboka ko ibintu byaba bigiye mu buryo bweruye, kuko uyu musize kuri nomero 9 noneho Leandre Onana agaca ku ruhande. Ibyo byaba ari bidasanzwe bigiye kumvikana muri Chapiona y'Inyarugenge rwose. Kandanda no kwitera ivumbi rigatumuka. Ni mu gihe hari abanyamakuru banga Rayon Sport kubi bakomeje kugenda bavuga ko uyu Leandre Onana mu gihe ngo bamugarura ataba ari ku rwego Leandre Onana yagiye mu kipe ya Rayon Sport arimo, ariko aba barimo kwirengagiza ko yanyuze mu makipe akomeye cyane nyuma y'uko anyuze mu kipe Sport.
ati yanyuze mu kipe ya Simba Sporting Club none arimo kubarizwa muri shampiyona y'Abarabu. Ahubwo urebye neza ukanacunga neza nuko uyu mukinnyi atari kiri ku rwego rw'ikipe Rayon Sports, usibye kuba nanone ikipe Rayon Sports irimo kwitwaza ko yayikiniye kandi Leandre Onana akaba ari free agency mugena no kwigurisha. Ibi nabyo birimo guha ikipe Rayon Sports ko yakibikaho undi mukinnyi mwiza. Abo nibo bakinnyi bakomeza kugenda bumvikana. Fata abo batatu mu gihugu cya Benin muri iyi shampiyona, noneho wongereho uyu Leandre Onana, uraza kubona igisubizo cy'ikipe ikomeye kandi ihangana irimo kubita imitutu y'ibitego byinshi cyane mu cyeba, ndetse inaserukira igihugu ikaza kwitwara neza muri Confederation Cup ndetse no kwitwara neza mu gikombe cyeruta ibindi hano mu gihugu cy'u Rwanda, nk'uko amakuru akomeza kugenda bigaragaza muri izi nkuru zikomeye. Hagati aho andi makuru akomeza kuvuga ko mu ikipe Rayon Sports ikintu kiraba gikurikiye noneho ari ukuba imyitozo itangira vuba bidatinze. Murazi ko shampiyona iraba irimo guhumura kandi bagomba guserekera igihugu cy'u Rwanda muri Confederation Cup. Aho naho bagomba kuba abakinnyi bashya ndetse n'abasanzwe mu ikipe Rayon Sports barushaho kugenda bamenyerana. Nubwo bimeze bityo, icyo twakwibutsa nuko RGB yarangije kuba yatanga amakuru ku bigendana n'uwahita bivuga neza ko atangira imyitozo ubundi akitwara neza muri shampiyona hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo, nuko agomba kuba yitangiye abandi agatangira imyitozo hakiri kare. Nako humvikanye ko ubuyobozi nabwo ngo bwahinduka mu gihe kitazwi, kuko amakuru akomeza kuvuga ko Uwayezu Jean Fide ndetse n'uyu Murenzi Abdallah aribo bakomeje guhabwa amahirwe. Si byo gusa